Vest informera da hrvatski i ukrajinski studenti vršljaju po Srbiji, da oni organizuju proteste i hoće da ruše državu. Među njima je, dakle, pomenut Oleksej Čumakov, poznati ukrajinski ekstremista. Navodi se da je on već jednom hapšen zbog toga što je neovlašćeno dronom snimao državne institucije Srbije. Navodi se pojedinačno imena studenta koji su noć proveli na Elektrotehničkom fakultetu, a rekli da dolaze kao turisti u Beograd i da ih mnogo ne interesuju studentski protesti, što je potpuno u suprotnosti sa njihovim boravkom na fakultetu gde su protesti. Dakle, Marin Capan, predsjednik NVO mreža mladih Hrvatski, itd. Da li vama to zvuči verovatno da su oni zaista, kako ih zovu studenti, špijuni i da su u tom cilju i došli? Pozdrav svima i dobrodošli na Domovinski štit, mjesto gdje zajedno analiziramo vojne teme. Ako vam se sviđa što radimo ovdje, ostavite like, komentirajte i pretplatite se. Krenimo u današnju temu. Ja sam još pred 15 godina, ne znam, 10 godina, koliko čitao knjigu, zvala se Njemačka i njezini Hrvati. Tko o čemu Šarić o Hrvatskoj? Pisao je čovjek koji je čitav život analizirao djelovanje BND-a. I sad kad se vi vratite, znači njemačka služba koja je imala na vezi kompletnu ustašku emigraciju 70-ih, 80-ih. To su snimci iza nas, to su studenti koji su došli iz Hrvatske. Naravno vidi i ona da je krenuo s klasičnim narativom iz Srbije lupat gluposti, pa ga pokušava vratiti na temu. Al, ne da se on. Da čujemo dalje. To su izvođači radova, ali vam trag vodi prema ovoj zeleno-lijevoj njemačkoj, znači, ekipi koja je na vlasti, koja nema podršku toliko naroda, što mi je interesantno kad gledam, sad su baš bila istraživanja, ko bi u Njemačkoj poginuo za Njemačku. Većina Njemaca je rekla da ne bi ginula za Njemačku, a 40% ni pod kojim uslovima. Centar za slobodne izbore i demokratiju, CSID, objavio je istraživanje koje pruža uvid u stavove mladih u Srbiji prema vojnom roku i potencijalnim ratnim sukobima, a rezultat je prenio Blic. Kada je riječ o spremnosti na sudjelovanje u ratnim sukobima za zaštitu interesa i sigurnosti kojem naroda pripadaju, istraživanje pokazuje da je manje od 1/5 ispitanika spremno na takav korak. To odražava sve manje sklonosti mladih da sudjeluju u aktivnostima koje uključuju oružane sukobe. Posebno je zanimljiv stav mladih prema aktualnom pitanju Kosova i Metohije. Iako ovo pitanje ima snažan značaj u srpskom društvu, oružani sukob kao način rješavanja problema podržava samo svaki 5. ispitanik. Ovi rezultati ukazuju na to da mladi u Srbiji preferiraju mirnija rješenja, čak i kada je riječ o temama koje su politički i nacionalno osjetljive. Suludo da bi pad režima odgovarao Hrvatskoj, jer bi Srbija tada postala snažnija dok je ovako nema što, ekonomski tigar, kako sami sebi tepaju, u suštini ne stoji. Promjenom ovako šuplje vlasti Srbija može postati samo jača, a ne slabija. Ekonomska snaga se ne ogleda u tome da egomanijak crta po tabli izmišljene statistike ili izmišlja prijetnje kako bi opravdao naoružavanje. Sve su to znakovi duboke nesigurnosti, zbog čega se konstantno uspoređuju s drugima, uvjeravajući sami sebe. Pa nismo mi toliko loši. A znate ko je bio najmanje spreman? Glasači zelenih, a oni su vam ti, i BND, pa preko Hrvatske službe, pa možemo, moramo, to vam je ista sestrinska ovdje organizacija koja... Sad ga ovdje moram zaustaviti malo, nalupao se gluposti po običaju. Zeleni, možemo, o čemu trabunjaš liče? U Hrvatskoj strukture koje on spominje sigurno ne ruše ništa u Srbiji. Te strukture nisu u stanju postići bitniji rezultat ni unutar Hrvatske, a navodno se bave stanjem u Srbiji. I sad pazite, vi imate ljude koji su stvarno ljuti na institucije, na vlast, na ovo, na ono, a koji su iskreni rodoljubi i koji zajedno su u kolu tamo na Slaviji i kažu rodilo se sunce, pa kad se sa zapada rodilo sunce? A vidimo da nam iskru, da nam svjetlo sa zapada nose hrvatski marksistički studenti. Vi ste spomenuli tu kuharicu. Ja se sjećam toga, to je 15 godina već imao toga. Čak jedan današnji saborski zastupnik je to po Rijeci nama dijelio.
I oni su to sve znali kako se radi. To je taj plenum. Zašto? Jer većina studenata u današnje vrijeme ne bi bila zainteresirana da dođe. I onda plenum. Ako smo ja i vi studenti plenum, nas dvoje smo došli i mi donosimo te odluke. Od toga kako se daje cvijeće policajcu do detalja postoji kako se to radi. To je iskušano u Hrvatskoj, to je iskušano na brojnim drugim mjestima i to se radi ovdje. Ali to ne rade studenti sami i to ne rade čak ni ovi studenti iz Hrvatske. Ovo je klasična režimska spika. Kad se pojavi neki problem za režim u Srbiji, prvo se traži vanjski neprijatelj. Šta ćemo? Kako ćemo? Ajmo opet po Hrvatima? Dobro prolazi kod ljudi. Baš čudno što se studenti tradicionalno okupljaju i druže i tako pokazuju da nisu opterećeni prošlošću koju političari koriste za svoju manipulaciju kako bi mutili vodu. Studenti, njih 48 se vratilo doma. U Beograd su, kaže, išli na tradicionalno godišnje druženje sa Sestrinskim elektrotehničkim fakultetom. Jel oni nisu išli sudjelovati u ovim blokadama i prosvjedima srpskih studenta? Ne, to nema apsolutno nikakve veze. Ali mislim da to naravno nema nikakve veze sa nikakvim špijunima. Mi nemamo niti trening centar za studente špijune iz Hrvatske. Putovanje su, kažu studenti, dogovorili prije prosvjeda, ali ga zbog toga nisu otkazali, već su turistički obilazili grad, kuću cvijeća i posjetili kolege na fakultetu. Kuća cvijeća je čudo, to je nevjerojatno koliko privlači mlade ljude iz Hrvatske. Mi ćemo sada stavimo na sve brošure tu kuće cvijeća i Elektrotehnički fakultet je postala nova turistička destinacija. Nama je žao da svaki Hrvat koji dođe valjda u Srbiju valjda bi trebao po tome biti špijun. Sve je to Vučićeva politika, kažu u oporbi. Kada krenu pritisci, uvijek se pojave susjedi neprijatelji. Posebno mi je skandalozno da u vreme krize prvo kreće obračun sa hrvatskim glumcima, s hrvatskim pevačima, s hrvatskim javnim ličnostima, nakon toga sa studentima. Znači, ovdje se radi o destabilizaciji srpskog društva. Zašto? Zamislite sad neku situaciju da stvarno ova vlast ode. Vi bi imali jedan dugi period bezvlađa, zato što nijedna od ovih ekipa nije dovoljno jaka. Svaki projekat koji je počeo bi stao. Stao bi dok bi se oni borili za pozicije, za moć i tako dalje. Znači, kad je Srbija destabilizirana, kad bi ovdje bile 5 grupa, Marinika, Čuta, ovaj onaj koji bi se, šta hijene rade? Prvo su uzeli kosku jednu, pa drugu, pa treću, pa oko nje glođu. Dok bi se oni glođali međusobno, dotle bi opet Srbija bila Eldorado, recimo, za hrvatske i druge firme koje su ovdje kupili u vrijeme žutih apsolutno sve. Kad je čovjek iz Srbije pokušao kupiti Kraš, nije mogao. Tome vam pričam. Ekonomski interesi, dugoročni interesi geopolitičkog pozicioniranja Balkanu, svima njima treba slaba Srbija, a kad je Srbija slaba? Kad nema konsenzus oko ključnih pitanja. Ako mi oko osnovnih pitanja ne možemo imati konsenzus, ako studentske proteste i sve ovo vodi Mila Pajić, koja se sastaje sa Gruhonjićem, znamo ko je Gruhonjić, takav postoji samo ovdje, nigdje drugdje. Ako je on duhovni vođa protesta, samo što se ne pokazuje, zna koliko je nepopularan. O čemu mi pričamo? Kakvi su to protesti? Ovdje se potpuno otkrio. Za one kojima treba možda crtati, lik je očigledno Vučićev bot. I da hrvatske službe zaista rade svoj posao kako treba, ovaj ne bi održavao tribine po Hrvatskoj. Prvo, on uopće nije nikakav povjesničar ili kako ga srbijanski mediji rado nazivaju hrvatskim istoričarem. To namjerno rade jer im zvuči dobro da eto kao neki navodno razumni Hrvat staje na stranu proganjane Srbije od strane, kako kažu, nacističkog zapada. Ni znanstvenici u Srbiji iz područja u koje on zalazi ga baš i ne doživljavaju. Neki čak i protestiraju, ali ovakve botine imaju političko zaleđe i zato mu se toliko daje prostora po režimskim i zavjerničarskim medijima, po Srbiji. I oni studenti za koje kaže da su marksistički, za razliku od tebe Šariću, barem su studenti, dok si ti studirao povijest kod Miroljuba Petrovića, tako si mogao sam sebi štampati diplomu povjesničara. Uglavnom bot u službi režima. Ovdje osjećam delimično prisustvo hrvatskih tih službi. One su ovdje uvijek. To je jedan problem za koji mi sad shvatamo da je duboko hrvatski. Dakle, na kraju, kad sve se bere oduzme, mi smo njima potrebni jer bez nas oni ne postoje. Oni imaju negativno određenje, oni su jedna mala obala, jedna mala država i mala kultura koja bez neprijatelja ne funkcioniše. I
njihova je želja vjerojatno da ovdje večno ostane neki zid, ako je moguće na Drini, ako već nije na Dinari. Oni rade sami njihove službe, pošto su Oni su očigledno vrlo, vrlo prisutni, to se vidi, ja nemam dokaze ovdje, ali mi u proteklih 200 godina nikad nismo imali podršku Hrvatske. Kako sad odjednom ćirilica u Rijeci? Kako sad odjednom Đorđe Balašević se intonira po univerzitetima? Kako sad odjednom neki profesor sa fakulteta koji je bezbednjački fakultet, uzbaški kao što i kod nas, FPN, nažalost, sad odjednom izlazi, sad on daje svoje mišljenje. Otkud to? Otkud ovo mesto? A i mediji njihovi koji stavljaju hot liniju kao 24 časa dnevno, ljudi iz Srbije koji ne mogu da se oglase u medijima, se jave. Ta priča o medijskoj situaciji na broju 1 je u 50% domaćinstava N1. Na broju 1 na televiziji. Znači, to nije medijski monopol, ja to je samo duopol želim da kažem građanima, ja ne mislim da treba ovdje da vlada e-mail strane. Međutim, za druge strane, moram da kažem, kad podržava Zagreb, treba biti na oprezu. Ovo je valjda tutorial kako puno govoriti, a ništa pametno i smisleno ne reći. Kaže, ja nemam dokaze ovdje, ali u proteklih 200 godina mi nismo nikad imali podršku Hrvatske. Baš čudno što Srbija za svoju politiku nema podršku. I još nastavlja, u kako sad odjednom ćirilica u Rijeci. To je sigurno u službi rušenja režima u Srbiji. Okačiš negdje table na ćirilici i pada režim u drugoj državi. Ima logike. A ovo za pjesme ne treba ni komentirati, zna se kakvu mladi muziku slušaju i to nije ništa novo. Ali, kad se nema argumenata, onda se priča štošta. Gospodine predsjedniče, vi niste uvek se slagali sa gospodinom Čedorom Jovanovićem i za njega se zaista ne može reći da je neko... I da za njega se zaista ne može reći da je neko ko vas aktivno podržava u ovom smislu. Ipak i ovo je on izgovorio. Dakle, to nije tajna prisustvo tajnih službi ovde, uključujući i hrvatsku presu. Kompleksnije je to pitanje, a ja sam iznenađen. Kako znate za taj odnos gospođe Pajić i Gruhonjića, pošto je to inače istina. Tu se doda još i Ješić i uskoro očekujte i vojvođansku platformu koju će da promovišu i reč je o izrazito antisrpskim snagama i za neke od tih lidera znamo da su izuzetno ostrašćeni i antisrpski orijentisani. I evo ga, Vučićevski igrokaz, pravi se da je iznenađen kako šarlatan zna određene informacije, odnosno dijeli njegovo mišljenje. Ma ne, nema šanse da mu je netko iz Vučićevog kabineta dostavio što mora pričati, uz naravno njegov poznati stil. Što se tiče hrvatske službe, žao mi je što su neki političari u Srbiji ceo dan smišljali odgovor na dobru akciju srpskih službi koja nije bila represivna ni jednog sekunda, koja je samo ispratila i pokazala šta je to što se zbiva. Dakle, srpskim studentima i dobrim srpskim studentima, čak i kad pokažu indeks, nije uvek dozvoljen ulaz na fakultet, zato što nisu na dobroj strani. Ali zato hrvatskim članovima nevladinih organizacija koji su lagali našu zemlju, zemlju domaćina, da obilaze kuće cveća, da idu u turizam i ne znam ja šta sve. I koji su ušli 27. decembra, je li tako? Da, njima je bilo dozvoljeno da ulaze na fakultete. Ništa strašno, osim što govori o uplivu Hrvatske obaveštajne agencije, kako je oni nazivaju sigurnosna obaveštajna agencija, nije ni važno ni to. Rade mnogo ozbiljnije stvari od toga. Ovo je na nivou nevladinog sektora, inicijativa za ljudska prava, mlade ljudi, za mlade i tako dalje. I sve je to podržano od direktno ili indirektno zapadnih obaveštajnih agencija preko NED-a, National Endowment for Democracy, USAID-a i drugih para koje stižu kako iz Sjedinjenih država, tako i iz različitih evropskih zemalja. Naravno da je interes hrvatske službe, kao i mnogih drugih, i Mila Đukanovića, i Kurtija, i mnogih u Sarajevu, pad vlasti u Srbiji. Sve je to jedan igrokaz za mase koje uvijek padaju na Vučićevsku kuhinju o navodnim ugrozama. Takva garnitura političara jedino tako i može opstati na vlasti. Upornom pričom, što o vanjskim, što o domaćim izdajnicima, baca prašinu i tako skriva vlastitu tamu. Dalje nema smisla sve komentirati što iznose, jer toga je i onako previše. No, jedne stvari moramo biti svjesni,
trenutna vlast u Srbiji ne misli sjašiti s vlasti. I to je neprijateljska vlast prema Hrvatskoj i još nekim državama iz okruženja. Kad govore o miru, pretvaraju se. Kad govore o suradnji, unaprijed idu s figom u džepu. Kad govore o stabilnosti, misle na svoju regionalnu dominaciju. Kad govore o prošlosti, nikad ne vide sebe, samo druge. S obzirom na stanje u svijetu i na loš primjer autokrata koji se ratovima pokušavaju održati na vlasti, ne bi iznenadilo da ukoliko režim u Srbiji bude ugrožen do te mjere da izazovu određen konflikt, koji bi se kasnije mogao potencijalno zakomplicirati i odužiti, što bi bilo na štetu svih. U svakom slučaju, iako su šanse male, Hrvatska mora biti svjesna i spremna i na takvu vrstu scenarija, jer takav režim je spreman na sve.